Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Manje ngicela ukubuza laphana ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana cindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole zonke iy'ndaba esilithile zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke sungawenza nje lapho cindezela ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba okulethele lona namhlanje nithi-ke sekuphume-ke ezinye-ke izibalo-ke laphana-ke ze-national-ke laphana njengoba sonke sazi ukuthi-ke izolo-ke i-M_K-ke ilale ilaphana ku-500k votes-ke. Sekuphume ezinye-ke and futhi-ke sekuzoqeda nokubala kusele nje kakhulu, seku-55% amavoti asebaliwe laphana. I-ANC ihamba phambili ngo-3.2 million, i-DA ilandele ngo-1.8 million, MK 160,000, EFF 748,000-ke. I-top 3-na-ke lena-ke engikubalela yona kaqedwa ukuvota, sazoloku qhubeka nje kuphume-ke ne-provincial-ke laphana-ke. Mina nje sicela ukuwe laphana singena ama-comment section-ke laphana-ke ufike ushiye umbono wakho, usicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke loku emgcizane ebhathini nje usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama leli khona uzokwazi ukuthi uthole zonke iy'ndaba engizokulethela zona-ke lana nje ngilo ngi-update-a nje njengoba imiphumela ilokhu iphuma, ngilo ngi-update-a nje kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. So wena ongawenza nje lapho ucindezele ibhathini lapho subscribe akubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti elimnyama-ke leli.